US election lam kan hoida ngurmaya mase ahun lai aniange he hun hi chu alaral thuai tura ngaila tum-Trump US lam kan thirle ri don ani Rainbow Mizo channel thir tu te chibai ule voin hi December ni sari ania khovela hian rampakhata rorel tuluber pahni anom ngailawa tuna hian US a hian thunei tu zawk ni in chuin White House hi anin pong lak lo chau chu anin a hriat to mipuin danang taka an thlantlin Donald Trump tan January ni samni sang ni samni pakhat a thlen ma chuan president thunei na pum hlum nei ala om lain US election lowom to zonga president electen anti ngai mialo president nilai mek makhal leklakin Joe Biden le Democrat lamin ma an la ram rang hroi tu te biain an ram laka US malak dan tur te an soipui mek zela Iran laka an policy te Afghanistan ram chungchanga te Middle East ram rang le abikin Iran le Iraq lama te US foreign policy masa thak thleng ani dan tur thlengin an puanga heng chungchanga hian ram rang hroi tu te virtual meeting te nei puin Kamala Harris le Joe Biden administration thar dingto angmain an ko sa chhomek ani khovela ramro pui berachal US laka hian ramro pui berdatua ngai Russia in Joe Biden conference call in lan adulawa Vladimir Putin chuan tun hi foreign policy saina hun alanilawa US tual chunga boina lam hi in ngai tu angai zo kani ati Vladimir Putin hian anram media te hena soin Joe Biden nen soidun tur engma an nei rilauti asoya hetianga Moscow lamin an la pompui theilo baka French President Emmanuel Macron chuan France 24 US a hian tunge rural tu berpo hriat anilo atizau peka anua khathu asoi chan kha US nena indorna konga ramdang tan ati mom khopin president le president third tour achiang thailo hi har satna kan thop ha mek ani atia president third tour achiang lo ti mai se chuan Joe Biden le Donald Trump te hi achak jok ala chiang lo ati na ani mayanga heiba ka hian president nilai mek po achiang lo angin asoi le hrama Joe Biden chet danvel le Democrat hau malak dan hi angai thai big vak lo ti achiangin alangani tichuan US lama hian thil thlen chhozel dan tur hi hriat thiam a har takhop maya lawsuit an file na state paruka thil ala chiang lei thailo nuala hetianga a boimek lain tual chunga tharum thona a thleng tran zeu to boka Donald Trump hian election day nuloka khan US Army kai hroi tu le anral relna Pentagona thunei tu ber Secretary of Defense Mark Esper aban mieto tikha kan hrethrewanga tichuan Fox News chuan Pentagon Defense Policy Board member engemozat Donald Trump hian abanani ti anron puang lea Department of Defense DOD lam asik soina sa hlemaya mase abantu takhi President Donald Trump nilovin Secretary of Defense atana Thuthar Christopher C. Miller ania mase President thu muwa ban ani in arin heng abanjinga hian US Secretary of State lonito thin Henry Kissinger le kumtam tak board member lonito le senior Madeleine Albright po abanjinga hian antel aniti anpuang tel boka hai mai baka hian House Majority Leader lonito thin Eric Cantor le Pentagon Chief Operating Officer Rudy DeLeon tepo abanjinga hian antel bok ani baka hian Department of Defense top official dang somvel an ban bok ani board member an ban te hi an ming puanzarvek anilawa hetianga DOD lam asik soivak hi enge achan engma puanchian anilo bok India rama chuan Defense Minister kantiang hi ania Secretary of Defense Mark Esper aban nu khan atukloka Mark Esper nuaichia thunei tu Under Secretary of Defense Jim Anderson Khan abanna alo thelut to boka aio tu ruat ngal ani boka tuna hian mi som chuang DOD board member ban anile boka Fox News in asoidanin Department of Defense official chuan hetianga
in siksoi hi atha ati zawk thu asoya kumsom chuang he hmuna lo thu to te an nia an ban hi a hun to ni ati then mai thunga power chak zawk so turin competition lian tak khovela akal meka malam pana kal turin hun rei tak chung o tur in thak thleng na hi atha hun local le zel tur thirin thil thazok ani ati bok Defense Policy Board hi US Army ho chunga thunei tu sang ania US a chuan President ti lawa chuan sipai ho zongjong kalphung tur ro man tu le thu pe tu ber ania Department of Defense a highest profile ti in soithin ani engwangin nge ban ani maiti hi engma soifiana awm lem lawa thenkhat chuan an kum au patwa an service thai hun chung hi a expire to ani antia kumsom kwa pasari mi te athan chu ania engma ramtan tangkaina an nei to lo tin an soya heti role hian heng an bante ai o tu tur hi an rod nual nin alanga chungjinga chuan Air Force fighter pilot ni thin politics lama zuangluta Republican mi Scott O'Grady chu laklu ani nin an soya ani baka hian House Speaker lo ni to thin Republican mi tho Newt Gingrich po board member a hian laklu ani niin Fox News hian an puang bok ani comment section lama thlop tu anom rualin social tu anom nuala dictator angmain Trump hi ahun top dona achea kumsang khazakwa somthum chhovela Germany anga khan US hi kanlut tran mekani ti anom bok ani hei hi Germany a Hitler hunlai anga khan anlut mek nia an soina ani ome heng US Army te control tu ber siksoi ani na salutu khi lelama tanga thlir chuan ankum upatole service rate to te an nia wanga ban anni ti te hi aoyom viawa heti role hian rilru pangkhinga chuan martial law puang mai tura annor seklaya hetiang athleng hi angai tua zom lo thailo bok side lelam atanga thlir chuan Joe Biden hi president a laklu ani nge mayang MT hi zona om thaile thil thleng thaivek ania chuti rualin state boymek Republican thunun nivek boxi state panga te hian Donald Trump an thlop tlang ani chuan Biden hi all samtain paithak ani thaibok chutiang politics in dona muala anin baimek lain DOD lam siksoi ani na sa hleboka US Army ramthrang thranga tangin kaukir ani trau to boknen tunlai US boruak hi ngai atha chiahlo political analyst le expert thenkhat chuan martial law nilovin sipai chakna mangin president thuthleng hi luazui atan ahar salo ti lamzongin ansoya chumikong azona akong daltu te athian fai tran nia an ngai deuh nin a hriatani mase an soidot lemlo ama president Donald Trump ber hi chuan vote audit vek ania kachak zolo ani chuan White House si chuasan ka khrelowa kachak lona kapom thlapang ati photo athil phut ber hi chu vote diklo nia an soi zozai le thukhretu tam takte in puanna zongjong hi chui chua veka forensic exam nei vek adu ber ani in a hriatani mase hemi phena hian thil tum dang anei nia pu tu lamte tan hi chuan ngai bel tur ting chuan thil hi athlenga November ni thum nuwa thil athak dang lam zongjong hi ngai tu tham aum ve bok ani ama thlop tu lamte lain hetianga state level kota an boi chung hian khuwa atlai maidonin an hria sipai chakna manga in hum him tur le kumthar lama in thlan fer taka bot sainon le zawk turin an nor na sabok nen ngai bel tur han fom khom tak tak chuan ngai that chiahlo na tur thil hi athleng ve nual bok ani apuang zar tu mainstream media lamin an thiam bok nen November ni thum nuwa chaklo anga media ten an puan nuwa thil thlen hi lo ngai ven chinula ama sabera November ni kuwa thotan ni khan US Army chunga thunai tulu ber Mark Esper chu ama ngein aban thu hi President Donald Trump nge hian Twitter aron Twitter anu loka hebini vekhian Mark Esper ai lo o lailok turin Christopher C. Miller arwat thule Mark Esper na lo tho to na lom thu asoina aron tweet le bok ani Pentagon how to luber athian fight a pot maya atuk November ni som thole ni khan
DOD Under Secretary Jim Anderson chuan a in hnuk dok ti a puang ve le a Anderson hi a in hnuk dok nge in a ringlok nge ni a in hnu do ni a vek hian President hian a ai o turin Brigadier General Retire Anthony Tata arwat zui ngal mia bok ani ma se heng ruat thar ta hi Senator Pompui angai awangin acting angin anom ri mek ani November ni som pasari alo her chuaka Cyber Security and Infrastructure Security Agency Director chuan election chu engma thil fel lo om lowa fel fai takin nei ania vote diklo engma om lo ti asoi fo wang khange November ni som pasari thole ni jan khan Trump hian hepa hi aban thu Twitter aron tweet le CISA Director Christopher Krebs io tu tur hi ruat zui ngal ani boka Trump nen hian Twitter lama anin chang nuala in thanna himber ani zia aban nu hian ala soiranga Trump hian adik lo zia asoi ve thunga aban chan hi hetianga election himber kum ani thu asoi wang hi nia ngai ani tichuan tuna hian Pentagon lam soi ngingloi thaikhop Department of Defense Board member som chuang aban le boka an ai o tu tur hi ruat ngal an ni hloma ma se aban te mingle an ai o tu tur lis hi ti chua ani ri lo ani thu boy kalmek le en dikna kalpui dan result hi kan han ngai chang dewa kan thramai thai ri lowa Thuthar bera chon Georgia state Fulton County tuipai chia awanga vote chia an chol chan kha investigation lak ania investigator 10 an soidan le election official lam soidan ainang talawa official lam hian atira khan jingdaruk le minute somthum vela pipe patranga tuili kawang hian vote chiar kha ti khotlai ania darkar reivaklo an chol lailok ani ti an soya Fulton County official dang pakhat Ralph Jones chuan pipe chia awang khan tuili khan ati boya jingdar nga le minute somthum atranga dar ko le minute somthum thenkhan dar karli chung an chol pha ani ti asoya khawang khan balot kha laklu thai ani lawa balot tlai absentee balot an nei pha official lam a har satna ani awangin voter ta thiam lo ani lawa khang vote lut lai kha chiar angai ani an ti ni an soidan hi ainang lo ve ve a tichuan investigation lak ania Dipok Times in an tarlan danin Chief Investigator Francis Watson chuan in thierna muna tuilik awangin tui hi chu alwang chhuak ngeya ma se chu tiangin Fulton County vote chhiarna hi ati boilawa engma effect anei loti apuang ani chuti ni chuan he county vote lut lai an chiar trau kha engtin nge an ti don an peile don emle an malak dan tur hi an la puang lo ani hei baka hian tum-Trump buaina a ming kan soingun top US intelligence official John Ratcliffe chuan Fox Business in an interview na tum-Trump in thana president winner zawk nem nge ani ma hian apoimo masajok chu thu buai om zongjong le complain om te hi chinfel masak vek phot angai ani tin asoya John Ratcliffe hi Director of National Intelligence na chalmek tu ani mail-in ballot hi 73% vel election day ma chia thenkhan aluta US hetiang hian vote alatla thangai lawa alo momlu tukani atia ma se hunrei lo ta chunga 80% apung chau thut kha US hian kanla mungai lo boka America pumpuya khoi atangin nge local tile eng tiangin nge akal ti hi chui felo chuan hriat thai ani lawa chuwangin thu boile complain engkim hi ama sabera chinfelvat atula chumizo president winner declare chau ni se athazo kangtin media kaltlangin thuron ape ani voina avekhan Director of National Intelligence na lochel to tu Richard Grenell chuan 2023 presidential election hi adiklawa harsatna tamtak aumbok ani atia Nevada state ringot po mi singli sang ni vel chuan vote voi ni anthaka mithito vote thak sangkhat zanga vel lai ombokin hriat ania chuichiana finfia felvek ani ma chuan election result chu ponchian chi ani rilo ati vebok
heti lai hian Michigan State Attorney Sidney Powell lawsuit file chu federal court in ahnol saka nol saktu judge hian fin fiana athatok lawa rindan le thil thirlok na jail din thu mai ani ati he judge Linda Parker hi Obama hunlaya judge atana a point ania Sidney Powell hian anhena kher athu boy athelu thi nol se adu wangpo anile mai thayani road to US Supreme Court ani jail thomai Janindar Kuavel Khan Fox News chuan live in Georgia chanchin hi anron pechuaka Georgia Secretary of State Brad Defense Penjar chuan result khoi danglam thai thil diklo engma mu chua anilawa presidential election result hi nem nge non le aniang atia Joe Biden hi 0.2% in achak zawk ani ti apuang bok ani Georgia Senator lamin o anla nei lawa India hun anga chuan naktuk vela hian result hi nem nge antum dona chutiang tur chuan ruam manna kan siam felto ani atibok Secretary of State hian Georgia khapui Atlanta news conference kawin hethu hi apuang ani ole dutok le phot tila chanchin thar kan han ngai chan deu wangin video kan ronda har deu ani